Yung mana tuh sida pengaruh buat lah dia gitu. Lima kali. Yung mana? Itu korea. Rocky mah atau copyright kan ya? Sultan. Sultan sih punya sih lah. Kolega barak sudah punya. Di gua sahang nang manu nih. Wih, nang manu iya dana sosis tang fogo. Manu nih tona mah sosis tang nih. Halo guys, bota terus. Hawa kora hamu tuh kok. Itannya Sultan, sorry nenek. Rocky. Oke, gabut saya maksudnya lahal buat diri cuma naran lau halimar. Tujuan barang mana bro? Itu kan, ini tahu tujuan lah jelas sih deh. Intinya kalau ada nih tujuan kita lawa pas dia kereta motor nih. Oh, pas kereta motor. Oke. Malarin fresku kita membuat dia kira di laran negara kita beda menikmati tidak. Ya. Tidak itu Fulan Desembro itu sadun dia kira. Demais mana? Karena saya udah sama pacaran. Lah pengaruh sana. Selamat. Yung mana tuh sida pengaruh buat lah dia gitu. Lima kali. Yung mana? Itu korea demais deh. Tidak. Ini ya gampang kita positif itu aneh, negatif barang dia. Pasti positif komprehender. Negatifnya ya bermacam-macam lah. Asik. Mana barang sama depresi. Aku lihat depresi, terus selanjutnya negatif itu bosnya mamin terbaik. Selain itu terus terangga gimana gitu ya. Oke. Ya aku rite dalam dulu. Ini Delta. Ini Delta no guys. Ya, istirahat. Amse ba fase kereta, fase motor, depois amse lau halimar, Sai Pasiar. Laran laut tujuan lah ya. Kayak assistin apa guys? I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a sin, but I might go down to the river, 'cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy. Ini dilang be. Dilang timurnya mana guys? Gimana phone? Dilang firma mau ini. Right lah. Right kereta nih lah. Posisi fast lah. Nih lah. Oke guys, kereta fase mana? Musik lah, rai lah, seba fating ida. Persida moste mai. Oke. Guys, tama ya lita store atau sedanero. Shit, gua di diabet. Guys. Oke. Kolega mana? Rocky mah atau copyright kan ya?
Mas Primvalede itu. Nah ya. Lantan bane be white wine itu. Guys, ne ba 18 players itu mana be ba aling siraki kuang ne be di bawah umur lali ke mulai jaga imnya Saudi ba imi boto na imnya otas to parate himu pimbele himu ba label tir monster nene memang ya apply mau dan nene himu berat dan sa Oh, Sultan sih punya sih lah kolega barak sudah punya hal be halan sebenarnya ini prokinnya ini pertama kali saya datang snack nenen Oci langsung nah hah? Kuning 15 Oke guys, kami agora iha kampalor benar sada Rocky se hola hela hang yan ba ya soring ba ya yan ba dia se hola hela hang or sini mai amlau to kalang to rai na karas ase kareta agora rai mus udan tang at ba nongkrong halimar iha ini lu masih pantlava mas rai udah agora hola hang lai kalau stomuk dia hotu mak kami lanjut kali ya kayaknya itu tuh para hari sih nih oke ya guys tuh mai how fokus sih be oleh lah oke ya oke guys kami para iha Kristurian ya tur halimar atau hangi hanesa Kristurian Kristuri area berangka lagi sirahang lah Rocky sehang mau jitu oke hang sedang nih Rocky modo sedang Rocky modo dia nih gua sahang nang manu nih wih nang manu iya tanah sosis tang fogo manu nih tona pak sosis tang nih nih haba be bola be pasang nih malai deh yang depan nih kura-kura nih terus bang punya kamu saya tambah lagi sosis yang ada oke siap thank you sosis tinggi nomor one mori suri kayaknya apa tuh ama hampir kok masuk udah kuliah buat kita dia mau pilih makan nih ini fokus ya oke guys kami handai ya Amos handai sudah minta continue film tadi oke guys
guys, ini nongkrong oh hingkalang be fines mana nih todet ya nena. Agora ami arangka bau mana raimus udang na pasti mi haren ban leteng. Oke, rai udang na kale. Yes, oke. Yep. Am cabut na guys. See you, bye bye.